Mr. Ya yentie ne ye. Wanum de. Wanum. Obi odo kra je said yo oda na che no kra din wanum bon pa nipa na den se me say pa de na e hye no so e den se meka ko e be me say wa fere wo manim ti Mr. Nkoma ye de yentie ne e hye no so wo ye nipa wo ye de odidi nom ne ade enka kakra betumi abam ba wonte hwe na wotwe mu kra no o se nka da ye ne de say every day anytime bia obedi de baby bia fenso kakra wo ho wanum se be yi bibia free ho fasadama endpoint homeopathic clinic na da Roma e de yedi sankomwe nti yanwe bia wo frɛ doctor obejo so 0244867068 0244867068 infections higher drain frɛ doctor na omwa obatena tenedwam eboa yen ewo gum diseases no ho ene ye share prevention oba ye mo achemu akwa babie me ye na ase ne enchechira wo de maye yami shira papa kwa be na mefa so abo me ho ban free sa gum diseases yi ho acho me that say kwa ya ye be fa so ye be boy ho ban say ye be practice good oral hygiene because a good oral hygiene na pacho die di kan ya emi die ya ehia me say enwumre ye be kai say you did the whole day ne niam na bia kohye baby atare gums na atare esene ho nti ebe chichi yesi enwumre ansa na ya da na ebe use fluoride toothpaste enye paste bia ye de bread me paste no ye sende me paste no omo ho no bebre nkoni so bebre amanone a fluoride no eni paste ni ba e wo mu nsuo ni omo milk mu nti omo mfa nhye paste ni but ye de ne de because FDA na ehwe so no GDA ni nti no ye de ne e wo ye paste mu nti mesre say wo to paste ahwe ho se fluoride e wo ho eno boa e ma e bo we no ho ban de to so me no ambese me nka e flossing dental floss no me pa cho ye nka so didi na nam ko hye osima en na use e wo ho say in between the teeth no brush no entimi nkoho inti say a obetwitwi wosi ansa na betwitwi wosi no and even in the process no o the floss ne be hye in between next time esa me ma o de sa floss ne biba na de a kire ye de edua na na de yesi okay nyame admo kire na me de be ba na me de aba be kire se de ye no ne eto so bi ma meka ho asem the use of tobacco omo smoky no yesre say ubetimi artist wontimi njaya reduce it because it also cause a whole lot. Then the pregnant hormones no once drew menopause adolescents onyem now who say signs and symptoms here make I when you be mestre say obe report e wo clinic say may cause tibia bi say but who say menum say aba and I say what the yaka say every person twice in a year just go for dental cleaning twice only just 2 times in a year and this cleaning twice in a year you are devoid about 80% of dental problems. There is no gum disease, there is no plaque in your teeth, bad breath, all those things you are devoid of it. The cancers and the tumors and to me and prevent it. But no static now the bar we can help you. It's in prevention one practice a good oral hygiene and no here. Make sure so be choosing twice. Make sure so be flossing. Make sure so you will be rinsing your mouth and then avoid sugary and then starchy stuff. Yeah, that's it. And then so tina mensa na what no enkano what you say o say twice a year so ko dentist me sure say obi kura ni baby dentist no kura just say Ghana no ni adwim just a condition bi aba and e dey beru a onum tini health tips a ye dey bremu nti wo hu say dey o chekere ye dey memu no so wo frɛ no a obejo so no wa hwe endpoint 0244867068 na ochena nyankopon ya Adom kwa ho den ho a ebeto aso